Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza, mbonera kubaha ikaze kuri iyi tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, aho twongeye kugaruka muri studio yumva kuri mikoro amazina ya Bosco in Region Info. Nibagirwe gukanda subscribe cyangwa se sabone, igitekerezo cyawe n'inyunganizi turabyakira muri comment. Muri amakuru tukaba tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bimenyekana hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ni amakuru adasanzwe. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko u Rwanda rudashobora kwemera ibirego rushyirwaho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kugira uruhare ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko mu by'ukuri ababitekereza gutyo bakwiye kubizibagirwa. Mu makuru yandi yakomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, ari nabyo byongeye kuduteranyiriza ahangaha kugira ngo twumve uko bihagaze. Marco Rubio yongeye kwemerera Felix Tshisekedi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gukurikirana amasezerano ya Washington mu kureba neza uko yubahirizwa ndetse no gushyira mu bikorwa kwayo hagamijwe umutekano, kandi hakabaho ubufatanye mu buryo bwagutse hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko Marco Rubio yabivuze. Tukiraho kandi umuryango mu by'ukuri umuryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi hari ibyo wavuze, ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru atugeraho umuryango umwe bw'ibihugu bya Afurika nawo ari cyo watangaje, ukaba uyu muryango ugiye guhagarirwa n'u Burundi bukaba butangaza ko buzashyira imbere gukurikirana ibibazo by'umutekano, ariko hakabaho kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye batazira General Neva ko agiye noneho gukurikirana izi nshingano mu by'ukuri iki kibazo, cyangwa se afite inshingano zikomeye cyane. Biraza kugenda bite ko araca uwambaye? Reka turaza kubigaruka twumve icyo u Burundi burimo butangaza. Mu gihe hamaze iminsi humvikana ibitero by'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23, ibitero byibasiye intara ya Chopo, ubu guverineri w'iyi ntara yagize noneho icyo atangaza ku nshuro ya mbere, agaragaza ko mu by'ukuri hagiye gushyirwaho ingamba zose zishoboka mu gukurikirana iki kibazo ndetse no mu kureberera abatuye ibi bice. Ibi ni nabyo tugiye kuba twabanza kugarukaho, turebe ingamba ndetse n'imyiteguro iri gukorwa mu rwego rwo guhagarika ndetse no gushyira mu by'ukuri akadomo ku bitero by'indege z'umutwe wa 23. Intara ya Chopo, guverineri yatangaje ko gukaza umutekano nyuma y'ibitero bya drone byagabwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani bigiye kugirwa inshingano. Uyu guverineri w'intara ya Chopo yasohoye itangazo, akaba arishyize hanze kuri wa gatatu, aryoherereza abayobozi b'imidugudu, aryoherereza abayobozi ba za lokalite, amasekiteri ndetse abakora muri serivisi z'amacumbi n'amahoteli, abashishikariza gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano, inzego zose z'ubuyobozi, kugira ngo uwo ari we wese bashobora gukemanga cyangwa se bashobora kubonaho inenge agambiriye guhungabanya umutekano bahite bamukurikirana. Ibi bije nyuma y'ibitero byagabwe ku kibuga cy'indege cya Bango Boka Ikisangani hakoreshejwe drone, byabaye mu mpera z'icyumweru gishize, bikaba byaravuzwe ku mugaragaro n'umutwe w'inyeshyamba FM23 wigamba ko ari wo wagize uruhare muri ibi bikorwa ndetse ugifite n'ibindi bikorwa urimo urategura. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bwahise buvuga buti ibyo rwose bigomba guhita byahagarara. Abagenewe iri tangazo basabwe gutanga amakuru ku muntu uwo ari we wese batazi cyangwa bakeka ko ashobora kuba akekwaho ibikorwa bibi uri mu duce bayobora, batuyemo, bagendamo. Guverineri Pauline Lendengoria yasabye abayobozi bose kugira uruhare rugaragara kandi rudacogora mu bikorwa by'umutekano byiswe Yeba Voicing, cyangwa se ngo menya umuturanyi wawe na filimbi gutabaza hakoreshejwe umwirongi. Ni ukuvuga bati rwose ubuyobozi bwavuze ko hagomba kuba ibikorwa byo gutabarira ku gihe, gutanga amakuru ku gihe, kumenya umuturanyi wawe ngo mu by'ukuri ukamenya ni muntu ki, mu rwego rwo gukumira ko hari ibindi bitero bishobora gutegurwa hano muri Kisangani mu ntara ya Chopo. Ngo ibikorwa byamaze gutangira bigamije kongera ubugenzuzi mu baturage ndetse no gukumira iyinjira ry'abantu bakekwaho ibikorwa byahungabanya umutekano Kisangani hano mu ntara ya Chopo. Itangazo rya guverineri rirasobanura ko nta kwihanganira uzirengagiza aya mabwiriza kuzigera kubaho,
umuyobozi ngo uzananirwa gutanga amakuru akayirengagiza cyangwa akabyanga ngo ashobora gufatwa nk'ufatanyije n'abagizi ba nabi kandi agahanwa hakurikijwe amategeko. Ku bijyanye n'ikibuga cy'indege, guverineri w'intara yaje kugisura rero, akaba iki kibuga cy'indege yaragisuye kuri wa gatatu ubwo twari tariki enye, aho yemeje ko imirimo yaho ikomeje kugenda neza nta nkomyi rwose. Ubu ati ibi bice bimeze neza. Ku ruhande rwarwo mu itangazo ryasohotse ku wa gatatu, AFC M23 yavuze ko yagabye igitero ku kigo kiyobora drone kiri ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho izo drone zivuga ko zikoreshwa mu bitero bigabwa mu duce dutandukanye nka Warikare, Rucuru, Rubero, Karehe, Mwenga, Masisi ndetse na Minembwe. Uyu mutwe wanatangaje ko ukomeje gukurikirana ibikorwa byo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Abayobozi barasaba abaturage gukomeza gutuza ndetse no kudahagarika umutima kugira ngo mu by'ukuri barebe ko umutekano warushaho gukomera. Nta gikuba cyacitse, ariko ubuyobozi bukaba bwavuze buti mu by'ukuri mukomeze mugenzure hatazagira uduca muri humye. Hanyuma rero reka duhita dukubitira kuri ibi biri guturuka mu Burundi. Umuryango umwe bwa Afurika ugiye kuyoborwa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uburundi buratangaza ko buzashyira imbere gukurikirana ibibazo by'umutekano harimo n'ibiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guhera ku itariki 15 Gashyantare 2026, ubwo harabura iminsi 10, Uburundi bugiye gufata ubuyobozi busimburana Pluto bw'umuryango umwe bwa Afurika. Ibi ni ubwa mbere ubundi bugezeho kuva uyu muryango washingwa mu 1963 nk'umuryango umwe bwa Afurika. Ni ubwa mbere igihugu cy'u Burundi kigiye kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe mbere witwaga umuryango umwe bwa Afurika, aho waje guhinduka rero. Ubu ngubu waje guhinduka. Ibi byatangajwe n'abambasaderi mu by'ukuri ku ruhande rw'u Burundi. Ambasaderi ku ruhande rw'u Burundi Edouard Bizimana mu butumwa yagejeje ku baturage agaragaza ko rwose ari inshingano igihugu cy'u Burundi kigiye gufata tariki 15. Minisitiri yavuze ko ari ubuyobozi ngo ari ikimenyetso cy'icyizere cya politike Uburundi bwahawe, kandi ngo bikaba ari amahirwe akomeye mu bya politike, ubukungu n'ingamba z'iterambere. Yanashimangiye ko ari inshingano rusange, asaba uruhare rw'inzego zose z'igihugu, leta, abikorera, urubyiruko, abashakashatsi n'abafatanyabikorwa b'igihugu kubyaza umusaruro aya mahirwe Uburundi bubashije kubona, aho kuva mu 1963 umuryango washingwa 2026 muri uyu mwaka rwose aribwo Uburundi bugiye kuhabwa kuyobora mu by'ukuri uyu muryango. Ubutumwa bugaragaza ko Uburundi buhawe ubu buyobozi mu gihe akarere n'isi muri rusange biri mu bihe bigoye, birimo intambara, ibibazo by'ubukungu ndetse no kugabanuka k'ubufatanye mpuzamahanga. Mu byihutirwa Uburundi buzibandaho ngo harimo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'insanganyamatsiko y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe y'umwaka 2026 igira iti amazi meza n'isuku kuri bose bitarenze 2063. Ni gahunda yashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza ibiganiro by'urubyiruko rwa Afurika ku mahoro, gukomeza ibiganiro by'urubyiruko rwa Afurika ku mutekano, ubushakashatsi ndetse n'udushya. Ibi nabyo biri mu by'ukuri Uburundi bugiye gukurikirana, kongera uruhare rw'urubyiruko n'abagore mu gushaka amahoro binyuze muri gahunda y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yo gucisha make intwaro muri Afurika bitarenze mu 2030. Ibibazo by'intwaro mu by'ukuri cyangwa se by'imitwe itwaje intwaro bikaba byaramaze guhagarikwa. Uburundi buzanafasha mu gushyira mu bikorwa isoko rusange rya Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga e-commerce, kugira ngo hatezwe imbere ibi bikorwa byo gucururiza online. Harateganywa inama mpuzamahanga i Bujumbura izibanda kuri iyo ngingo. Nanone Uburundi buzayobora ibikorwa bisanzwe by'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, birimo inama ngarukamwaka z'abakuru b'ibihugu, inama z'inzego zemeza umuryango wa Afurika yunze ubumwe, gukurikirana umubano wa Afurika yunze ubumwe n'abafatanyabikorwa bakomeye nk'ubumwe bw'Uburayi, Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubuhinde, Ubuyapani ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ibibazo by'umutekano muri Afurika bizahora ku isonga, cyane cyane ibihe bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri mu by'ibanze.
ibyo muri Libya, Sahel ndetse na Sudani hamwe n'ibibazo by'ubutabazi byibasiriye abaturage. Minisiteri yasabye ubufatanye busesuye bw'abadiplomate b'u Burundi n'intumwa z'igihugu mu mahanga, aho agaragaza ubuyobozi buzatuma u Burundi burushaho kumenyekana ku rwego mpuzamahanga no gukora ishoramari, nubwo yemeye ko hari imbogamizi zijyanye n'amafaranga, ibikoresho ndetse n'abakozi babifitiye ubushobozi. Ambasaderi Edouard Bizimana yasoreje kuri iki ashimira akazi kakozwe n'intumwa zihoraho z'u Burundi mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, anasaba ubumwe n'ubufatanye kugira ngo iyi manda y'iki gihugu cyangwa se iyi manda igihugu cy'u Burundi kigiye kuyobora izagende neza, ndetse mu by'ukuri agaragaza ko abarundi bari banyotewe kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu yandi makuru akomeje kugenda amenyekana kugeza kuri ubu ngubu, mu makuru ari kugenda avugwa, reka turebe n'andi makuru akomeje kugenda asohoka kugeza kuri ubu ngubu. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hari ibyo amaze kuba yatangaza. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ko ibirego u Rwanda rushyirwaho mu by'ukuri bidafite ishingiro. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yongeye gushinja umubano mubi uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko uterwa ahanini nuko umutwe w'inyeshyamba mu by'ukuri uzwi nka FDLR ugizwe n'abazize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 utigeze usenwa ugikora ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivugiye mu muhango wo gutangiza umushyikirano wabereye i Kigali. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko FDLR ikomeje gutera u Rwanda ubwoba, ikanakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside. Yakanye byimazeyo ibirego bivuga ko u Rwanda rwivanga mu bibazo bya Kongo rugamije kwikubira umutungo kamere cyangwa gufata ibice by'ubutaka bwa Kongo. Abyita ibihuha bidafite ishingiro. Yagize ati intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyatewe n'u Rwanda kandi ntiyatangiye iturutse ku Rwanda. Yongeraho ko intandaro y'iyo ntambara izwi, ngo nubwo atayisobanuye mu buryo burambuye. Yavuze kandi ko ngo ingamba u Rwanda rufata zo kwirinda zidafite isano n'inyungu z'amabuye y'agaciro ya Kongo, ahubwo zishingiye ku bibazo by'umutekano bimaze igihe kinini kuva mu 1994. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yanashinjije ubuyobozi bwa Kongo gucumbikira ndetse no gutera inkunga abarwanyi ba FDLR. Avuga ko bamwe muri bo baba barinjijwe mu gisirikare cya Kongo, abandi bagakorana nacyo. Kubavuga ko aba barwanyi bashaje, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yasobanuye ko ikibazo atari imyaka yabo gusa, ahubwo ari ukwimakaza ingengabitekerezo yabo mu rubyiruko, bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye. Ku bijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba by'ibihano mpuzamahanga, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko atazemera ko u Rwanda rutsikamirwa cyangwa rwigwizaho n'ibihano. Yagize ati iyo u Rwanda ruba ruri muri Kongo rugamije amabuye y'agaciro, rwari kuba rukize inshuro 100 kurusha uko ruri ubu. Imiterere y'iki kibazo, raporo nyinshi za Loni n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, bikaba bivugwa ko byongera intambara n'umutekano muke mu karere. Impuguke za Loni zivuga ko M23 ihabwa amabwiriza n'ubufasha buturuka i Kigali, ngo kandi inama y'umutekano ya Loni yasabye u Rwanda guhagarika ubwo bufasha no gukura ingabo zarwo muri Kongo. Amerika nayo yashinjije u Rwanda gutuma akarere kagira intambara, ayivuga ko rutanga imyitozo, ibikoresho n'abarwanyi bafasha M23, nubwo hari amasezerano y'amahoro yaganiriweho i Washington. Kubera ibyo Amerika yashyizeho ibihano bigenewe bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bakekwaho kugira uruhare muri iki kibazo. Ku rundi ruhande, u Rwanda rukomeje guhakana ibi birego byose, ruvuga ko rutashyigikiye M23 na rimwe kandi ko rwiyemeje gushakira akarere amahoro arambye. U Rwanda ruvuga ko rudashishikajwe rwose n'ibyo bivugwa, ndetse rukagaragaza ko hakwiye kubaho kwitonda mu bakomeza kugenda bashinja u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero akaba yavuze ko abavuga ko u Rwanda rugira uruhare muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bibeshya kandi barubeshyera. Tukiri kuri ibi bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Marco Rubio yongeye kwemeza Felix Tshisekedi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje ko amasezerano ya Washington yubahirizwa neza, ndetse no gushyira mu bikorwa ubufatanye mu by'umutekano kandi bwagutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 4 nibwo zashyize
mu by'ukuri umukono wa nyuma ku masezerano yahuzaga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Amerika yongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho y'uko mu by'ukuri ifite intego ndetse n'ubushake bw'uko ibihugu by'akarere byarushaho mu by'ukuri gukomeza kugira umutekano binyuze mu guhagarika ibikorwa by'abagiraga uruhare muri iki kibazo, harimo FDLR, gukora ingamba z'ubwirinzi, ibyo byose nyine bigakurwaho. Ubu rero amakuru amaze kumenyekana nyuma y'iminsi bigaragara ko hari ibitagenda neza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragaza bidashidikanywaho ndetse no kwerekana yuko ngo kugeza kuri ubu ngubu Amerika igifite intego yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabasha kuba mu by'ukuri yabona amahoro. Nyemerera tubyinjiremo turebe uko bimeze mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amezi abiri hasinywa amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku mugaragaro ndetse no ku gitutu cya Perezida Donald Trump. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi akomeje kugirana ibiganiro n'abayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biga ku kibazo iki gihugu gifite. Kuri uyu wa gatatu nibwo yahuriye i Washington na Marco Rubio, umunyabanga wa Leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, abayobozi bombi baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no ku mahirwe y'ishoramari rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo minisiteri yagize iti umunyamabanga wa Leta Marco Rubio yahuye uyu munsi i Washington na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Bagiranye ibiganiro ku ntambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye bwa strategiya hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinywe ku itariki y'Ukuboza no 25 by'umwihariko ku bijyanye n'ishoramari rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo cyaganiriweho. Aka gace gakomeje kwibasirwa n'intambara hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zishyigikiwe n'u Rwanda. Muri ibyo biganiro Marco Rubio yongeye gushimangira ko Amerika yiyemeje gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington no kuyubahiriza byuzuye. Agira ati baganiriye kandi ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ku bushake bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwemeza ko amasezerano ya Washington yubahirizwa byuzuye ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yo ku itariki y'Ukuboza yerekeye ubufatanye bwagutse mu by'umutekano hagati ya Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yabaye nyuma y'amezi abiri hasinywa amasezerano ya Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, ariko nubwo ayo masezerano ahari ku butaka intambara iracyakomeje cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho M23 ikomeje guhangana n'ingabo za Leta ivuga ko ifashwa n'u Rwanda. Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya ko buri ruhande rutubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano ya Washington. Ni uko kandi bigenda ku biganiro biri kubera i Doha muri Qatar byahuje Leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bufasha bw'umwami wa Qatar. Ibyo biganiro bigamije kuzuza amasezerano ya Washington binyuze mu gukemura imizi y'ikibazo nko gusubiza ububasha bwa Leta mu bice byafashwe n'inyeshyamba ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'amatsinda yitwaje intwaro. Nubwo ibyo biganiro byongeye gufungurwa nyuma y'igihe kinini byari byarahagaze, ntibiragaragaza impinduka zifatika ku mutekano. Icyakora byageze ku isinywa ry'amabwiriza ngenderwaho ajyanye n'uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge hagati y'impande zombi, ariko ntago byigeze nyine bigerwaho. Nyamara ingingo nyinshi zari zaremeranyijwe kuva muri Mata umwaka ushize zirimo isinywa ry'agahenge, itangazo ry'amahame ngenderwaho n'amasezerano rusange ni zashyirizwe mu bikorwa bigatuma umwuka w'umutekano urushaho kuzamba mu bihe bya vuba. M23 yatangaje ko yagabye igitero ku kibuga cy'indege cya Kisangani igamije kwangiza intwaro z'indege za Leta ya Kongo. Ibi byahakanywe na Leta ya Kongo ivuga ko FARDC zaburijemo icyo gitero rwose. Ni amwe mu makuru rero agezweho kugeza kuri uyu munota tariki tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Twanyarukiye Kisangani, tunyarukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tunyarukira mu Burundi ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye tureba uko
bihagaze ndetse n'ibigezweho. Nizera ko mwanyuzwe n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka mbashimire, turaza kugaruka mu masaha ari imbere, nabwo turaba tureba andi makuru y'ingenzi cyane kandi araba agezweho, hamwe nanjye Bosco Mutaramu cyane kuri Region Info. Nakagaruka, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kuryoherwa n'ubuzima. Ciao ciao, hasta la vista. Imana n'imigisha bikomeze kugenda byibanira namwe.